Hvala Vajde, hvala načelniče, hvala žiri. Ja sam ponio za ovu zgodu svoj posljednji roman Fatimina ruka i koristim se ovom zgodom da poklonim načelniku, da sjedne i da uživa čitajući ovo štivo, to je jedno, a drugo, malo prije mi je profesor Nedžad Ibrišimović dao šlagvort, kaže i vrijedi ona 1000 maraka. Zahvaljujem se, rekoh još jednom žiriju. Vjerujte mi da nisam imao pojma da ću osvojiti ovu nagradu. Bio sam potpuno zaboravio jer sam iste dvije priče poslao i na konkurs Zijad Izdarević. Nije mi to prvi put da šaljem i nekako, šta ja znam, ne vjerujem baš plaho u sebe. Možda sam ponekad i malodušan. Ali kada me u ponedjeljak ujutru, jel tako bijaše, nazvao Vahid i saopćio mi šta će me zvati Vahid iz Bugojna drugo nego da je to. Znam da ima samo jedna nagrada i da je prva. I moje sreće nije bilo kraja. Ponedjeljak kakav je bio, onakav sumoran i tužan, odjednom mi se pretvorio u najljepši dan, a tek kako je bilo moje supruzi kad sam najavio odmah je bilo, sad ćemo plakar, sad ćemo ovo, sad ćemo nešto. Nema veze. Strah me uhvatio kada sam tek poslije na internet stranici vidio da je profesor Nedžad Ibrahimović, predsjednik žirija, rekao, ako je profesor Nedžad Ibrahimović pregledao i ako on rekao da je ta priča dobra, onda ima u njoj nekog đavola. Budući da je hladno, ja vam iz Banovića nisam uspio dovesti jedno 10 tona našeg Banovićkog čumura da se ugrijete, to nas nema zime. Skratit ćemo, nećemo ovo čitati, reći samo ukratko da je priča utemeljena na jednom istinitom događaju, da je radnja smještena u rat, da se ja između ostalog bavim i slikarstvom i da je ovaj glavni junak, nosilac glavne radnje u ovoj pripovijesti, zaista postojao i da sam ja zaista uradio portret, evo on to ovako nekako izgleda, pa ćemo početi jedan kratki odlomak da se ne bismo smrzavali, da vidite je to, a vi sutra nekad nađete vremena pa pročitajte pažnje. U maloj izbi, okrenutoj jugu, bio je jedan prozor što gleda u plavetne vrhove konjuha. Na njemu platneni zar, razvučen na metalnoj šipci, na prozorskoj klupici pepeljara sa mrkim lugom i ostacima novinskog papira u koji se mota cigareta. Zapadna strana bila je napola ispunjena starinskim kaučem sa oker presvakom s gužvanom dekom dizajniranom velikim, plavim, crvenim i drap kockama. Nije se moglo zaključiti je li mu ona služila kao prostirka ili kao pokrivač, jer je pola bila na njegovim oteklim mrkim nogama, a pola pod njima. Sjeverna strana sobe ustupila je pročelje za veso peć, popularnu banovićku pećicu na ugalj. Na njoj komad prohe, zamotan u kuhinsku kanjavicu i jedna časa. U časi nešto što liči na grah. U grahu utopljena muha. Na istočnom zidu ram sa puno malih crno-bijelih fotografija. Upada mi u oko ona na kojoj su Zećev i supruga Munira okruženi svojom dječurlijom. Svi mladi, veseli, lijepi, a sve je nekako oko njih bijedno, primitivno, zaostalo. Ročkina kuća pokrivena drvenom šindrom, ostaci neke stare volovske zaprege uslonjeni uz košaru, očerupan plast sijena, jedno radoznalo dijete prekriženih nogu i ruke dopola gurnute u usta izviruje iza huđere i neplanski ulijeće u kada. Hvala. Niko ne umije bolje pričati o ovoj priči od profesora, čuli ste o čemu se tu radi. Moja intencija da u svakoj mojoj priči, u svemu onome što ja pričam, odnosno pišem, bude zastupljena ta antimilitaristička nota. Ima je i ovdje, ima je jako puno. Ovdje se radi o čovjeku u Bosni i Hercegovini, jednom običnom čovjeku, jednom našem dedi, koji je eto za svoga kratkog života, a mi ako dobacimo do 70. mi smo, elhamdulillah, za svoga kratkog života eto imao je nesreću da bude u dva rata, u Drugom svjetskom ratu i u ovom ratu. Zar nam se to mora
desiti. Zar nam se rat kao najveće zlo ovog čovječanstva mora opetovati kako bismo mi potvrdili kako on zapravo ne valja. A znamo, eto ja ću vam kratko parafrazirati velikog Einsteina koji je rekao kako se u svakom ratu nemilosrdno ubijaju oni koji se uopće ne poznaju na zapovjed onih koji se odlično poznaju, a nikad se ne ubije. Eto, iz Banovića ja vam još želim čestitati današnji dan i vama i vašem načelniku. Poštovani gosti, ljubitelji umjetnosti, dobro večer i dobro nam došli. Čast mi je da večeras kao gosti prisustvujete otvaranju treće revijalne izložbe koji su organizovali Udruženje likovnih umjetnika Skopeljske doline i slobodni likovni umjetnici, to jest pridruženi. Ovom zajedničkom izložbom zapravo umjetnici htjeli su i nastojali su da nekako kroz taj, recimo, i autobiografski izražaj prikažu, odnosno odaju počast održavanju ovom 25. novembru, Danu državnosti Bosne i Hercegovine. O samom dijelu, kao dijelu, o samom izložbi, mislim da ne bi bilo neispravno govoriti, budući da svako dijelo ima svoju riječ, ima svoju toplinu, ima svoj tonalitet. Mislim da bi najispravnije bilo da svako od vas ide od dijela do dijela i na tako neki interaktivni način subjekta i objekta, posmatrača i promatranog, stvara se ta neka komunikacija priča i naravno ukoliko želite još više nekih podataka ili da razumijete to određeno djelo, da upitate, porazgovarate s autorima, budući da je dosta autora i večeras na ovoj izložbi. Ono što želim još spomenuti jeste da mi je izuzetna čast što smo večeras uspjeli da spojimo ove dvije manifestacije i ujedno obogatimo se uzajamno. I želim reći da ovakvim manifestacijama, ovakvim izložbama, bilo kolektivnim, grupnim ili pojedinačnim, mi stvaramo kulturu, stvaramo jedan kulturološki identitet, odnosno bosansko-hercegovačku kulturu, izričaj, ono što smo, odakle smo i kuda se krećemo. A vjerujem da ima mnogo toga i da se kaže, Ne znam, ukoliko bi se uzelo od 1943. do današnjeg dana, dođe se do neke računice 72, pa bi to nekako bilo kao i sretan rođendan. Draga moja BiH, sretan rođendan. Toliko od mene za večeras. Izložbu treba da se proglasi otvoreno, pa ćemo zamoliti. Hvala Adini. Dakle, a ja bih sada zamolio našeg načelnika, inače generalnog pokrovitelja za Bugojansku vazu za izložbu, kao i svih drugih sadržaja i programa koji kontinuirano podržava sve projekte u Kulturno-sportskom centru, a i u gradu. Tako da uz njegovu podršku mislim da Bugojno već godinama je gradi i da je solidno izgradilo taj kulturni identitet o kojem je Adina govorila i da dajemo doprinos kompletnom razvoju kulturi u Bosni i Hercegovini kroz razne projekte koje realiziramo u našem gradu, a i ove koji su danas ovdje. Pa gospodine načelniče, izvolite. Hvala Vagda, poštovane dame i gospodo, poštovani prijatelji. Poslije ove riječi koje je rekao naš profesor Neđa, Safet, Vagi, Adina, ne treba se puno pričati. Treba nastaviti, znači, samo u ovome pravcu. Ja želim prije svega da se zahvalim našem Vahidi, žiriju na čelu se Neđa, našim umjetnicima, našim autoru koji je došao iz Banovića ovdje i posvetio jednu lijepu, što kaže, riječ povodom Dana državnosti Bugojnu i Bosni i Hercegovini. Dragi moji prijatelji, puno pričati o Danu državnosti ne trebamo. Znamo svi šta znači Dan državnosti. Ja kao načelnik želim da vam čestitam 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Želim da se zahvalim prije svega vama što ste došli u ovolikom broju ovdje. Jer stvarno naša galerija, Kulturno-sportski centar, naši mediji, bez vas ovo ne bi moglo biti ovo što je danas i večeras. Želim svakako da se zahvalim našim umjetnicima koji, evo, treću godinu za redom, znači, pratimo našu vazu na koju smo ponosni i vjerujemo ako bude da će to biti tradicija i da ćemo dalje nastavljati
da znači biramo i da vjerujemo ovaj naš živi, nečima ne treba ga ni mijenjati kad ovako radi, a naša Safetu, kad se vidio kako priča jednostavno ovdje, možda mi Bulijanci trebamo otvoriti, ako Bog da malo bližu suradnju između Banovića i Bugojna, jer imamo dosta zajedničko, ko ništa nema, imamo prva dva slova zajednička. Pa vjerujem, imamo nešto zajedničko, još ja i Safet imamo nešto sliše frizure, pa jednu tribinu napraviti na tu temu, da malo pričamo, jer mi smo podobro zaboravili naše generacije i generacije prije nas, kako je se govorilo, i drago mi je da je ovo profesor kazao, baš kazao, neka smo svi govorili srpsko-hrvatsko. A danas uvodimo moderna 3 jezika, pa nekako taj vakum između nekadašnjeg srpsko-hrvatskog i današnjih jezika, mislim da možemo ulaziti, odnosno kroz tribinu, kroz neki okrugli stol, malo pričati o tome. Jer generacije iza nas morat će znati istoriju. Neću više pričati, na kraju još jedno veliko hvala svima. Večerasnu izložbu proglašavam otvorenim. Hvala vam.